Koy vergileçe. Gerçekten onu. Ders kıyafeti kendine. Bir bastırıp koyacağız sarattı. Sayzaka. Sayzaka beri gel koyunca. Üç adam mulakat. Toxtatmay çaptı deydi. Töt, tay. Sorundu kırgan atıken. Uşul жаллап uşul өрөндө эзе колдон колго өткөн аtıken. Çoң puldarga. Жашын 7 asый деп берди дейт, бирок бунун тарыхын билген адам алган экен. Bunun yaşı 9 asıy dedi de. 9 asıy bolganda 11-12 yaş bolup batken. Sayız aka. Bu bilesizde bunun ulaqtарын. Bu yıl 3 bola demaldırбай çaptı deydi ko bunu ha? Kişi bilenle çalıştı o. Yürüyen koştu, ulaklarım çalıştı. Ozu kattu ha? Elpek ha? Boldu kıynayıver beni. Balak vardı, balak yapmış. Kaçağa gitti? Balak bir şey gitti. Kaça songa sattın ha? Balak bunu şu elektrikliye şabalak var. 200 kimen ha? Yani özünde düştü de. Toplayan barak bile cevap başta aç. January. Zalatoy. Жаллап күчтүү атын алып кетип калдым окенге. Men akam bolat. Anam bardım da attı, bıştısını da alıp durup yürüye koydum. Bıştı gözünde. Sarattı. Jo bayağı yerde yattı. Aha. Koydum da bayağı birinci yılı bir kulunu aldım. Alalmadım. İkinci yılı koyganda bayağı diyeler tek toktadı. Cangasıyında. Anam bayağı attım, başı görünüp kaldım marekelerde. Anam şu ayıl örünen gün diyeler nakılı başlaştı. Anam bayağı akam ayttım. Akam dedim diyeni koyaytıp koyayım dedim ben. Ben özüm zor buyurasam bunu. Anam dedim her kimden diyesin koy öğrendiysem. Ama şu makam bayaka jakşı kişiler makam bayaka yeti bir akıl oldu. Koyup pulunu al olayın. Anam koyun dedim. Koyunan gün pulunu da aldı. Algandan gün bu Karolak'tan madan degene kudalaşıp aldılar. Anam kudalaşıp bayağıdan anan gün çıkarak biyesinden anam şu cerde tuğuldu da. Cana sarat tuğuldu da sen algan. Boldu. Anam bu sarattan bizden akağız madan aldanan gün. Madan alıp komsomolga sattı da bir yerde tınış alın atımız bir yerde o şu tınış degen men akam boladı şu tınış degen atı şu Karolak'tagı tınış. Boldu.
nima? Çantara. Aha. Satsam al, atasın görgönüngde al. Milyon arzan dep ketken ubagında gelip alışıpçı. Sarat'ın atasın. Oşo Sarat'ın atasın al. Sen algan Sarat'ın atasın. Tınçılar gelip al, bulat milyon arzanı kendip ketken. Oşonda 2010 yıllar olçu. Al atты siz tarbiyalagan ekensizde ha? Ola üyüdüge men tarbiyalagan alattı. Ya bu şerikleri var mı? Şeriklerinden. Şerikleri uşu mende biri varlı bıştısında uğurdaştı uşu. $8.000 men oşonda berbek ogam. Mana sağa. Öte bir jakşı nerse çındığında Жаллабаттын күчтүн атын Нокенге алып келип алдым окшойт ака. Түстүң мага ишенбесең ушу каралага кел сурагынын атты угасың. Азыр ака сиздин атыңыз ким болот? Менин атым Кутман болот. Кутман ака, мен кече алган күндөн баштап аттын үстүнө аттын пулун пайда берип коюшту да азырчы. Берет. Анан кийин менде мындай маселе болуп атат да, мен өзүм биринчи жолу үйүр кылдым да. Адырда жайытым дагы жок. Анан атты өтө күчтүү дегенден башка айгырларым бар эле, эми үйүрдө жүргөн эмес да, коюлган эмес мурунчу. Ушул атты койсом, ушул ат өзү эми күчтүү болсо адырдан жайыт кылып алат да ушу бээлергече. Ой, жантыра мунун бул ал катранга кеткен. Мен өзүмүн бир тууган укаман мен бээсинен түшкөн бирөө. Алда өтө калады түшкөн алдын. Сарулак деген айылды билесиңби? Сарулакты уккансыңбы? Ооба, билем. Ошол жерде, ошол жерге былтыры мурдагы жылы 250 миңге сатты. Анан азыр өзү укамда бирөө бар. Аны көрсөң дагы сатсам ыстырайт. 30 аттын ортосунда чачы тегересең. Ака, бул азыр кулунда почти кулундан билсеңиз точный жашы 9 асыйбы? Ооба, ошондой болуп калды. Мына просто бул жерде жанагы Тынычалы дегенде эки Тынычалы бар экен, Карабулак менен Таранбазар. Ошол экөө мындай алмашып калыптыр да бул жерде. Жок, алмашып калганбы, эми аны Кудай билет. Жок, атайын аны алмаштырып айтып атчабы, ошонун аты чыксын деп. Ал маңыранда биердеги Тынычалы эмес, Тыныч деген. Тыныч. Бирок жана маалымат бергенде Таранбазардагы Тынычалы деди. Бирөөнүн аты деди. Карабулакты өзү көп айтыштан уялабы айтпай жүрүшөт да, ал өзү Карабулактан чыккан өзү Макамбакадан эле номурун сурагынын. Ака, мына эми сиздин атыңыздын линиясы экен да, буйруса мен ал жака көп барам. Буйруса жолугабыз, бир айтып бересиз, мына күчтүү аттар деп атасыз. Эми действительно айттым го, атасын ошо 2010-жылы келип миллионго арзан экен бул атты кетип алышкан. Мына сага. Ушинтип Сараттын историясын дагы билип алдым. Анан кийин жанагы эми куттуктап видеолорун жөнөтүп атат ошол жактыктар. Жанагы Улактагы. Улактар укмуш экен, быйыл деле мындай машиналарга таштап коюп турган болот. Ооба, ташташ мүмкүн. Анан просто бул жерде жанагы быйыл катуу чабылып калыптыр да, атчы. Катуу чабып коюштур. Бул тасыраак болуптур, ичкерээк да болуп калыптыр. Анан мунун атасы ушу 1.60-тын үстү болчу да, 1.65. Анан атасы сатсам чылк эле көч болчу да, анын мүчөсү сатсам башкача болчу. Жакшы. Анда мына курсак деген жок. Мен эми баягы токойдо жалгыз барып кабар алып карап турат элем, үйрү коюп алып. Анан баягы кекиртегине мынтип муштуң тыгып сынашат го. Ооба. Мен мунун кекиртегине муну 2% зорго атты да, атасынын кекиртегине. Ушундай кичинекей эле болчу да, пайызы 2% мынтип тыксам батпай калчуdur тамагына. Анан чоң болчу да. Чоң дең, а? Ушунду алат айттым го, ал Курманбек Батырдын келторусундай эле болчу да, мындай сындап отурганда.
Жақсы. Жақсы ат екен. Жанағы көрдім. Жанағы малыматты беріп бүтті. Сразу жабышып алдым да, маған нәсіп екен. Антпесе үйде 4-та құрықта тұрған аттарым бар да. Ошолардың үстіне көз қыйбай алдым да. Антпесе. Аттарын көріп отам, Жантұра. Аттарыңы YouTube'ға шығарып отасың, көріп отам. Жақсы, Алла разы болсын малымат үшін, ака. Бұйырса. Geçen ошоны айтайын деп çalsam almadığımda bir zaynis bolduğuna ne güzel çalsam almadığına boşaması geldi. Geçe emi telefon tağırtıngan жоқ. Бұл жағы Өзбекстан, Тәжікстан мұрын çalbağan adamlarмен сөйлештім, ака. Anan keyin este oturup başına aytıp koyunca. Baktım sağın nuru gol cülbesin. Artık adamın attın demesi cayı çıksın dediler. Ава, тура. Bir atты at қылыш үшін bir ömür кетіп отат азыр. Ова да. Bir ömürüңü бересің ғой атты at қылыш үшін. Ошо муну саруларга келсең ал bir göz kör болуп калды. Kutu деген бала алган ошо былтыр мен укамтын. Атасы ошого окшош болчу. Жақсы, Алла разы болсын. Men özüm gün urdadım işte. Men dıştısında Rusya'ya gittim. Sentavr'da urdaştı şoydan 6 ay izledi o şey tapmadık da. Жақсы. Atыңызды кім дедіңіз, ака? Daha bir жол. Kutman. Kutman aka. Қанша жаштасыз siz? Men 53'e çıktım. 53. Emi bu Sarat'ın atası kaçıncı жылдары dediniz? 2010 жылдары. 2010-2008 koydum okşayt men. Emi oşol at kayсыл atқа barışını siz esti alasız mı? Ova. Kayсыл atқа barat? Sarat'ın... Nerede Saparбек деген бар mı? Saparбек palvanda bunu Kılıçhanelerden geleceğiz şu. O balası Karas'ta Жаллабат обласы сот болып тұршылар. Tanıyısың, ұқтансың ба? Жо, ұқпаған екем. Ошалардан шыққан ба? Атасы ошалардан да, bu мен акам биесі қачып барып қосылып алғанда мұның атына. Ал атасында накарлап болча. Анан ошентип сизге келип калган экен да? О бие ошонун астынан токтоп калганда ал ат көчмөр ат эле, бирок оорураак ат эле. Анан бул мунун мен акам биесинин уругу багы атылгабайт да. Койгоно рабочий аттан ат кылып койт да. Беден дең, а? Ооба. Жакшы. Болуптур ака, сүйлөшөбүз. Ошол жакка өтсөм сөзсүз жолугам, ака. Буйруса. Бул Саратыңарды эми ушул жакта кызматты кылат эми, ака. Колдон келсе кылдыңыз. Ооба, мен эми улак деле чабып ойнобойм, бирок үйүргө коюп кулун ала турган экен да. Ооба. Беркисин көрсөң, качсаң көчмөр ал, кудос атасын окшош. Болуптур, Кутман ака, сүйлөшөбүз, а? Сохранить этип алам номериңизди. Болуптур. Ордунан айландырып койчу кам. Повороттарына. Мастер-класс. Көбүрөөк айландырыр. Секин. Өзү элпек экен. Капканында буралып кетип атат өзү.